لروجاوای کردستان گلک خباتکارین کرد هنه جیانا خوتف دبر ایشو آزار و دوزا گلک کرده ترخان کرنه و جیانا که پر زحمت به ایشو آزار و گرتن و زندان کرن و اشکنجه دان و هجاری در باز کرنه لی تجاران دست جکار و خبات و مافی گلی خواو لی بازا کردایتی بر ندانه جوان خباتکاران جی خباتکار علاء الدین حمام علاء الدین حمام احمد گوری کوبانا روجاوای کردستانیه خباتکار و نشتمان پرور کرد علاء الدین حمام احمد اندام دسته راویشکاری یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سال 1955 لگوند دیهابک یان بورازا روجاوا یا سرب نافچه شیخلر اگوندواری کوبانی و اجدایی بویه خوندن خواه سرطایی و آمادایی لشیخلر تمام کرد قونا غاناوندی جی لکوبانی خوند در سال 1979 ده جبو لشکریه نچاریه رژیم سوریه هاته برن 4 سال و نیو لشکری کرد بیشترل گلمالبات اخواه سال 1984 لباجار کوبانی نشته جیبو جان اخواه بکار و خبات و زحمتی و خزمتا گل اخواه بردوام کرد دبیر و بهوری نویده به تنی ریبازا کردایتیه ریبازا بارزانی نمر جبوب دستخصنا مافی گل کردو دوزا کردی هبو باندورا خبات و شورشا باوی نتوا کردی مالا مصطفى بارزانی لعلاء الدین همی خباتکار نویده هبو خباتکار علاء الدین حمام گلک جاران جاری رژیم بعث سوری و راستیکریار و آستنگیان هاتیه لی او یک نبون ریگر لی پیش کارو خباتاوی دستبیکا کاری خوی سیاسی ده لگل هفگرتنا گلری انگو اتحاد الشعب ده سال 1979 ده کار کر دمک کرد ده جبر کارو ویرکیو زیرک بونا خواه لسر آستا جواکی و سیاسی هاتا ناس کرنو پیش کت پیشترا سال 1984 تولی پارتیا آزادیا کردی لی سوریه بو و چه خواه دناف کومیتا سرکردایتیا همان پارتی ده گرد انجام کار خود فشار رژیم لی هاتا کرن و هاتا زندان کرن هر سه مهن پیشن زندانا تکانه ده هاتا زندان کرن پشتی کو سربست هاتا بردان لجیر چاودریا رژیم ده تا دمک درێژ ما هر دم ئاستانگی ژێرە دەهاتن کرێن. لە ساڵ 1980 دا پشترا ساڵ 1992 دا لەگەل هەژمارە هەواڵی خۆ هاتە گرتن و زندان کرێن. ڕاستی لێدان و ئەشکەنجەیەکە تند هات. 92 دا 3 ساڵ زندانێدا دەرباز کرێن. وزرارەکە مەزن گەیشتە دەرونی و لاشیوی بتایبەت بێنووی. گوت ئەنجاما لێدان و ئەشکەنجەیەدا زندانên حەلەب و من بجێ نەماتکاری لەسەر پێیان خۆ ڕاوەستا. لێ زندانێدا gelek ciwan û xebatkarên Kurd nas kirin û doza Kurdî di navbera wan de dihate gengeşekirin da ku di encamê de jiyana wî ya siyasî bikeve qunaxeke din de qunaxeke nû dest pê bike piştî ku serbest hata berdan tu çalakî û bûne û helkeftên niştimanî li Kobanî nebûn ku tê de beşdarî nedger û millet û partiya wî û hemî partiyên din gelek rêzgirtin lê digirtin tevlî ku Kobanê gelek xebatkarên Kurd lê hene lê Hemmam bi wekî nasnameyeke xebatê ji Kobanê re. هەروەها di sala 2004 de piştre sala 2011 hate girtin û zindan kirin. Her devê derbarê de di heftê Sibata 2013 de jî li gel kurê xwe serwer bi tometa avakirina ketîbeya Nusûr û civînekê ji bo alîkariyên mirovî li gel opozisyona Sûriyê li Entabê li Kobanê ji aliyê pêdê ve hate girtin û zindan kirin. Herwiha di sala 2013 de jî hate girtin. Gundê Borazê jî yekû Alaeddîn lêjdayî bûye. Nêzî 65 gundên din bi temamî di çemê Feratê de bin avbûn. Piştî rêkeftinekê di navbera rejimên Tirkiye û Sûriyê de di destpêka sedsaliya 21 de ji bo zêdekirina rêjeya ava çemê Feratê ji bakur ber bi Rojavayê Kurdistanê ve ew gund li ser hêla gundên Ereban ku ser bi navçeya Şêxler ve ne. Gelek caran di dermafê wan de necetperistî jî hatiye bikar anîn. destpêka şoreşa Sûriyê ve xebatkar Alaeddîn beşdarî xwe pêşandanên li dijî rejima Sûriyê de kir û di refên pêşin de di meşiya û sloganên hilweşandina rejimê bilind dikir. Gotar jî di nav xelkê de pêşkêş kirin. Herwiha beşdarî Kongreyê Yekbûnê de yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Hewlêrê kir. Di pêla penaberiyê de a xelkê Kobanê lê Bakurî Kurdistanê nişte cîbû piştî çend salan li gel malbata xwe berê xwe da Almanyayê û li wir jî penaber bû. Di salên dawiyê de ji jiyana xwe sala 2018 Alaeddîn Hemmam rastî nexweşiya penceşêrê hat. Tenduristiya wî jî nexweş bû. Neştirgiriyek jêra Almanyayê hate kirin. Lê rewşa wî me tirsîdar ma. Heta ku di roja sêşemê de 13 Nîsana 2021
jiyana xweş dest da ji ber hezkirina wî ji gundê Şêranê re beriya koçbarkirinê herdem digot ku hêviya wî ew e li Şêranê bi xak were spartin. Ji ber wê yekê termê wî yê pak ji bo Kobanê tê şandin da ku li gor daxwaz û qewîtiya wî li gundê Şêranê bi xak were spartin. Xebatkar Eleeddîn Hemmam Ehmed bavê Serdar zewicî bû bavê 8 zarokan e. Karê çaksazkirina alavên elektronîk dikir. Hevjîna wî jî Emîra karê cildirûyê dikir. Alîkariya hevjînê xwe di debara jiyana xwe de dikir. Eleeddîn Ehmed vê bejna xebatkara bilind bi canê xwe bar kir. Lê kar û xebat û hezkirina wî ji xelkê Kobanê û gelê Kurd û doza Kurdî re di hiş û ramanên her Kurdperwerekî de dê herdem sax bimînin. Ji bo Rêbaz News, Ali Omar.